Yer eylene boğat yine. Uda ömür tuktamay. Tik eylenme yol kirge. Devir sana kakhala. Halықтың мәңгілігін неме илбатлай? Халық йырыма, әкиет қыбайырыма, құрайыма. Мәңгілік ол біздің хәтер. Урал батыр, Ақбұлақ, құраймыңа, сесен тілі, әлмісақтан аманат. Яш бауын тілін, өткенін ұнытып, милләтін юғалтқа, маңқұртқа әйленмәс ме? Яманды яқшынан, ақты қаранан айрылық бар мұхым ол, келеhe бауын. Бұл хақта сесенден хорай қайдағызбен.
Сәлем һезгә изге Урал иле. Сәлем һиңә газиз Урал ере. Сәлем һезгә Урал варистары. Good evening, dear guests. Today, we are going to represent you the first ethnic festival, Urals Batiz Night. Добрый вечер, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на первом этническом фестивале «Ночь Урал-Батыра 2015». Урал-Батыр эпосы тере шишмә һәм ташкая. Ул мәңгелегесендәге милгел, йыһандагы нур, зиһендәге акыл, йөрәктәге хис. Уникальным достоянием башкирского народа является эпос «Урал-Батыр». Это яркий, монументальный памятник духовной культуры, который не теряет своей актуальности и по сей день. Урал-Батыр менән Акбудатты ижад иткән ниндәй даһилар, Кураймыңын иң беренче булып табылсалар, ниндәй маһирдар. Особенно символично, что первый фестиваль проходит именно в год литературы. И именно в этом году исполняется 105 лет записи эпоса. We hope that the festival, Ural Batiz Night, will become a milestone in the renaissance of folklore and traditional culture in our republic. Для приветствия гостей и участников фестиваля на сцену приглашается министр культуры Республики Башкортостан Амина Евниевна Шафикова. Хайрлы кис, кадрлы достар, кадрлы кудактар. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости, или правильнее сказать, доброй ночи. Сегодня впервые в нашей республике проходит этноночь, которая посвящена великому эпосу башкирского народа Урал-Батыр. Наверное, это не случайно, ведь под занавес уходящего года, который был объявлен в Российской Федерации Республики Башкортостан годом литературы, еще раз вспомнить наше великое наследие не будет лишним. И мы, тем более, что имеется у нас такой огромный потенциал в виде, вы видели замечательные выставки, у нас сохраняются и народные ремесла, у нас сохраняются народные традиции. Я уверена, сегодня на сцене будет представлено наше нематериальное культурное наследие в виде песен и танцев. Имея такое богатое наследие, мы просто обязаны проводить такие замечательные этноночи. Очень хочется надеяться, что это начинание, на этом наше начинание не завершится. Очень хочется надеяться, что оно на следующий год будет еще более масштабным. И сегодня присутствуют здесь гости со всей республики. И хочется надеяться, что во всей нашей республике эта ночь пройдет на следующий год в более таком масштабном виде. Завершается год литературы, который еще раз обратил наше внимание к нашим писателям, к нашим вечным ценностям. И в этот год состоялось очень много разных творческих проектов. И, наверное, самым большим достижением для нас стало то, что наша республика вошла в десятку самых читающих регионов России. Я должна сказать, что только самые древние народы имеют эпосы. И мы с вами сегодня видели также выставку, которая посвящена эпосам народов, которые также проживают на территории нашей республики. И сегодня самое главное, что нас объединяет, это наша дружба, о чем нам завещал и великий Урал-Батыр. И мы должны с вами ее беречь, хранить и передавать нашим потомкам. Я поздравляю нас всех с этим начинанием. Желаю продолжения, желаю расширения проекта. И хочется, чтобы каждый из нас помнил свое доброе, великое прошлое. Ведь все, что донесли до нас деды, наша с вами обязанность передать дальнейшим следующим поколениям, передать нашим потомкам. Еще раз поздравляю, удачи, наслаждайтесь этой ночью. Словно огромная река, расходящаяся сотнями малых рек во все стороны света,
Урал-Батыр дал начало многим эпосам и преданиям башкирского народа. Отрывок из балета «Зайтулек» и «Хайхаухалу». Постановщик Ринат Абушахманов. Исполняют студенты Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуриева. Сибайское государственное театрально-концертное объединение, детский театр «Сулпан». Борын кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә корыер, барлыгын һичкем белмәгән, дүрт ягын диңгез ураткан, унда булган тей урын, унда булган тей борын, ям бирде тигән карт менән, ям бикә тигән карсык, тора бара ул икәү, ике уллы булгандар, шүлгән булган олыһым, Урал булган кесеһем, кеше мадар күрмәенсә тик яшәгән дүртеһем. Авыру һыҙлау күрмәгән, үлем барым элмәгән, бар йәнлеккә үлемде, үҙебеҙ дип һанаған, икмәк иген сәсмәгән, булмар менән көн күргән. Öyle!
Birbirine taşlamadı. Birbirine yorgan
сен һәуен алам. Дан яулап кайта. Хуш, ата! Хуш, әсер! Итән һау йөрегез! Мандалым! Сәхнәлә Иремел этно-фолк төркеме Алпамша пысынан өдік. Тау емере, тау емере, тау емере. İney kara, alpa kile, alpa kile. Alpasında berau kile, berau kile, berau kile. Uldırganda uyemere, uyemere, uyemere. Tayanganda tau yemere, tau yemere. Kol tapagay, kol aygırdı birsi ağay, kol aygırdı bir hang ağay. Kötü kötü yılkılarım, kötü kötü hayırlarım, kötü kötü harıklarım. Birem ağay, birem ağay. Импровизация на кубызе исполняет Миндигафур Зайниддинов.
Мендикаур Зайнетдинов и Халил Валиев. Нашу программу продолжает Альфия Калимуллина и Айтуган Гайзуллин. Кубаир Уралтау. Уралы баяткан Уралыда бәлет кебек таулары бар. Уралы баяткан Уралыда бәлет кебек таулары бар. Аю буре тейене дилеген бер январ бар. Сөяме тиһәң шыңқар бар, минәме тиһәң толпар бар. Бар толпар бар. Уралып яткан Уралыдай тәрен күледәре бар. Уралып яткан Уралыдай тәрен күледәре бар. Бурма юлдар бар, уя кара урман бар. Күбәләккә гүлі бар, һәвәндә балығы бар. Бар балығы бар. Уралыдың қойнында алтында бақырда бар. Уралыдың қойнында алтында бақырда бар. Уралыдың бойында ұйыла бақырда бар. Байыған типтері түккен Yolsıla fəqirdə бар, bayıған tiptiri tükkən. Yolsıla fəqirdə бар, бар fəqirdə бар, бар fəqirdə бар. Отрывок из спектакля «Урал-Батыр». Бой с быком. Башкирский государственный театр кукол. Что предложите на потеху царю Катилу? Грабеж. Надоело. Насилие. Наскучило.
говорите? Не разберу. Жертвоприношение! Именно. Кого принесем в жертву? Нет сил смотреть. Царь Катил, взгляни на Урала Батыра. Достойнее меня тебе не найти. Смелый какой. Выходи, да совладай со мной. Нет, хороший царь народ потешить любит, а потому не моя рука, а рога быка тебя на тот свет отправят. Так! Вокально-инструментальная композиция «Бөгін Юма». На сцене этно-рок-группа «Арғымақ». Dostlarım hızga aytır huzim bar aytır huzim barga yetkininan artık gaziz yama günler bar yama günlerin iske alıp yavlıktar başına hal her işlerge kut savaptar Allah'ın rahmetin al bugün yama günü tip ata esen iske al kıyamet günüdür bulğanıdaki sapıd ecir derhin al yuma gününün tangdarı
бисмилла әйтеп эшкә кит, бер Ходайдан саваптар көт, саваптар көт дусларым. Сезгә әйтер һүдем бар, әйтер һүдем бар, гает көненнән артык газиз йома көннәре бар, йома көннәрен ифкә алып бак, яулыктар башыңа ал, һәр эштәргә күп саваптар, Аллаһының рәхмәтен ал. Илаһим һин насип ит был йома көн әҗрдәрен, йома көн бисмилла әйтеп күп саваптар әдерләген. Бұл дөньялар мәңге түгел, һис беркемдер үлмәй калмас, бұл йоманың әҗрдәрен алган кеше мәхрүм булмас. Йома көн бисмилла әйтеп тәһарәт алып йөрдәргә бас. Һинең ошо изге эштәрең һинең өчен һис югалмас. Ул йома көн эстәрендә дуга кабул булу вакыты бар. Әгәр уга туры килһә, җәннәт күрер көндәрең бар. Дусларым, һезгә әйтер һүдем бар, әйтер һүдем бар, гает көненнән артык газиз йома көннәре бар, йома көннәрен ифкә алып бак, яулыктар башыңа ал, һәр эштәргә күп саваптар, Аллаһының рәхмәтен ал. Быны ядмайым матурлыкка дусларыма да газисен, йома көн саваптар эшләп җәннәттәргә инһенесен. Эй дусларым, бик күп ядым аңлаганга ошо етәр, йома көнедә кем зурлаһа җәннәттәргә туры китәр. Дусларым, һезгә әйтер һүдем бар, әйтер һүдем бар, гает көненнән артык газиз йома көннәре бар, йома көннәрен ифкә алып бак, яулыктар башыңа ал, һәр эштәргә күп саваптар, Аллаһының рәхмәтен ал. Рәхмәт. Аргымак төркеме. Рәхмәт егеттер дур. Сюжет и содержание эпоса «Урал-Батыр» дошло до нас в первозданном состоянии благодаря творчеству сесенов. Своими корнями искусство сесенов уходит в глубокую древность. В прошлом в каждом роду было по несколько сказителей сесенов, причем каждый из них обладал богатым репертуаром. Сегодня в республике возрождается уникальная школа сказителей. Уже новое поколение сесенов хранит и приумножает литературное богатство наших предков. Асия Гайнуллинаның сәсәндәр мәктәбе презентацияға. Шүлгән булган олығы, Урал булган кесеһе, кеше мадар күрмәйенсә, тик яшәгән дүртәүһе. Дөнья мадар йыймаган, Кашын аяк тотмаган, Калдан асып, камыр басып, Улар дөнья көтмәгән, Ауру гызлау күрмәгән, Үлем барын белмәгән, Бар нәмәгә үлемде Үлебез дип һанаган. Унарда ат менмәгән, Кулга һадак тотмаган, Менәренә арысланды, Балыгына суртанды,
Кошқа сөйген шоңқарды, қан хұрырға бүлікті, өз іштері яған. Урал батыр рухлы, Урал батыр көккіслі, өз халқын, өз ватанын яратқан уландар тәрбиелерге керек. Улым менен улы болыр, улым менен ер болыр, Урал батыр тұқымында давам етер ұл болыр. Әтті сәтті, бигрәк батыр бәттісті. Улым менен айтай бастана, қыралайда юрғана, ақ бұдатқа атланып та атайыңа келген әлі, сәйіңа келген әлі, Hoppa-hoppayım, hoppa itip tutayım, hoppa itip süyeyim de hoppa itip hüyeyim. Улым менің Баязит, тирә яқадан егет, хүзге мұңғадан егет та, Уралда батыр тұқымында давам етер ол егет. Әтті-сәтті-сәттісті, бігрәк батыр бәпісті. Эй қызайым жарапым, балама ғымыр бергәні, балақайым ғымырын, ақлайғына көргәні, мехірбанлы итәні, итәғатлі итәні, ата сәхеттіләгін, қабылғына итәні. Әтті-сәтті-сәттісті, бигрәк батыр бәпісті. Улым менің өтәні, айтай басана, бауамыңдан ағытып та, атлап қына кеттәні, қыралайда юрғана, ақ бұдатқа атланып та, атайыңа келген әлі, әсәйіңа келген. Hoppa-hoppayım, hoppa itip tutayım, hoppa itip süyeyim de hoppa itip hüyeyim. Самрау тиген батшаның, Хумай тиген қыҙымын. Алтын сәсім тарахам, илде нурға күмәмін. Күндүҙ ергә нур һибәм, кисен айға нур бирәм. Майҙанымда булатты ҡулыңа алып менәлһәң, булатыны алалһаң, шундай батыр булалһаң, буҙым бүләк ҡылайым. Атама әйтеп, туй яһап, үҙеңә йәр булайым. Кеше юяр үлемде эҙләп сыҡҡан батырмын. Үлем яҡлы берәүҙе ерҙә имен ҡуймамын. Атым Урал булғанда, затым кешенән булып, был донъяға тыуғанда кешегә ярҙам итәрмен. Илемде байман итәрмен. Кешегә дошман булғандың, барыһын тармар итәрмен. Ҡанһыҙ ҡатил батшаны тармар итеп һин еңдең. Бер ген тотоп менмәгән Аҡбуҙатты һин мендең. Ғәҙел бәйге эсендә оло ташты һин сөйҙең. Мине яйыма ҡуйҙың, ихлас итеп һин һөйҙөң. Мин дә егет ихласмын, мин һинеке тиәмен. Һиңә батыр иремә буйһоноп баш эйәмен. Войлочная коллекция по мотивам эпоса «Урал-Батыр». На сцене студия «Халукай», руководитель Ленара Тагирова.
В нашей республике уже много лет ведется активная работа по сохранению культурного и литературного наследия. Министерство образования совместно с Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО проводит конкурсы среди юных исполнителей башкирского эпоса «Урал-Батыр» на родном и иностранных языках. Первый этнический фестиваль «Ночь Урала-Батыра» дарит зрителям уникальную возможность увидеть лучшие выступления победителей разных лет на одной сцене. Бердән бер көн еткәндә, гарты менән гартсык икәү ауларга киткәндә, шүлгән Урал икәүһе торлакта аулак калганда, шүлгән уйлап торганда, кан өсүдән атаһы нык тыйганын белһәлә, эсә күрмәң тиһәлә, шүлгән Уралды димләп былай дип әйткән. Янды кыйып хунарлау, кумарлы эш булмаһа, һауһаганда кан эсеү. Тәмле нәмә булмаһа, атамдар йоқы калдырып, көндә икәү каңгырып, аяк кулын талдырып, безне өйдә калдырып йөрмәс ине. Хунар диеп. Урал. Әйдә булмаһа, кабырсыкта саяк. Һәр беренен агамлап, берәр тамсы кан эсәйек. Кандың тәмен беләйек. Атам һүден тотамын, мин ул ганды йотмамын. Егет булып үсмәйенсә, төп юланы белмәйенсә, İlgide bir yürümeyinse, ısınlap da donyala, ulemi yoğunu görmeyinse, suqmaralıp kuluma bir yenge min okmasın. Hülü kurgan kandı min kavırsıktan yutmasın. Ey, kişini yener ölüm, bunda kilip sıkmasın, bizi izlep tapmasın. Atam hüle bildi bit, bar yenge biz ölüm tip. Tağı bir katak tibit, indi neyden ürkehin. Kan sözden korkahın. Ölümden in yavuzı, bulgan yendi kıyusu. Deyip barığı ulaşıp, bizde ölüm hınaşıp, suqmar itip tırnağın, şonkar itip yüregin, barığı birge toplanıp, bizden üstke uqtalha. Atam bizge hülegen, biz eli his kurmegen, Үлем, шунда безнең дә күз алдына басмасмы? Тигән һүзне ишеткәс, шүлгән бераз уйланган. Шулай да ул үз һүзен уга карап куймагас кабырсыкта аскан тей, кан һемереп искән тей, атаһына әйтмәскә Уралдан һүз алган тей. Dripping his petal came the bull as a mountain. He stopped before Ural and stood staring. Jigit, I won't fling you on the ground. I'll be drawing you on my horse till rotted you turn into dust to blowing off by the wind. Thus he said to Ural, neither shall I try to kill you in vain, bull. Straining waste of my strength, I won't grapple with you. That in the world stronger than man, there is none you shall admit. Not only yourself, you posterity, will be slaves to the man. At these words, the bull was enraged, rushing. He would have taken Ural on his horns, but Ural-Batır took hold of the bull by the horns. The bull was straining, the bull was struggling, unable to break free from Ural. He sank knee deep into the earth.
Дәюдәрдән кастым мин. Илгә кайтһам, атама, бөтә туган илемә яу килер дип курктым мин. Дәю килеп алыр дип, тагы кайгы алыр дип. Хис дөньяла булмаган, кеше төсен белмәгән бер кош булып устым мин. Егет, тыңла һүземде, асык күрдең йөземде. Айһылыу тигән атым бар, илде тоткан атам бар. Күктең айы әсәм бар, һөйгәнемә бирердәй Харысай тигән атым бар. Һыу теләһәң һыу табыр, яуда юлдашың булыр. Егет, һүзем тыңласы, һүзем кырын һалмасы. Һин эзләгән ул кошты был тирәнән тапмаҫһың. Атайым ил гиҙгән ул, бөтә ерҙә булған ул, бар ҡоштарҙы күргән ул. Атайымдан һорайыҡ, һин теләгән ул ҡошто беҙҙә табып алайыҡ. Мине дәүҙән ҡотҡарһаң, теләгең үтәр, атайым. Беҙҙең илде хуп күрһәң, мине үҙеңә тиң күрһәң. Әйҙә, беҙгә барайыҡ. Икәү бергә булайыҡ, бергә ғүмер һөрәйек. Урал халыҡты йыйған, шүлгәнде уртаға ҡуйған. Йәштән яуыз үҫтең һин, урлап ҡан да эстең һин. Атам һүҙен тотманың, яуызлыҡҡа ыҡланың, яҡшылыҡты ташланың. Юлда юлдаш булдым мин, яуда ҡулдаш тинем мин, ҡыҙ һайланың, буй ҡуйҙым, ат һайланың, яй ҡуйҙым, дан эҙләргә теләнең. Теләгеңә юл ҡуйҙым, ҡулыңа таяҡ тоттырҙым. Яҡшылыҡтан күҙ йомдың, ҡан ҡойорға ынтылдың, илде утта ҡалдырҙың, тигеҙ ятҡан ерҙен оңҡар, шоңҡар иттерҙең. Яманлыҡты яҡшылыҡ еңгәнен хәҙер белдеңме? Кешеләрҙең донъяла өҫтөнлөгөн күрҙеңме? Инде бөтә дейеүең йәнлеккә тейәк тау булыр. Ҡәһҡәһенең яуҙары аяҡһыҙ ҡалған яу булыр. Ер үбеп, ант итмәһәң, кеше алдында баш ыйып аҡ һүҙеңде бирмәһәң, кешеләрҙең күҙ йәшен үҙ өҫтөнә алмаһам, атам менән күрешкәндә ғәйеплемен теймәһәң, башың сарҙай сырғытып, он талҡандай итермен, күбәләктә йәнеңде төнгө томан ҡылырмын. Башыңа йән килмәҫтәй, килеп хәлең белмәҫтәй, яуыз тағы булырҙай, ҡара ҡая итермен. Қадірлі достар, қаршы алығыды сәхнәлә сәсәндәр Баязит Ғайнуллин, Илғам Байбулдин, Вильмир Әубәкиров һәм Илмир Ҡоҙабаев. Ердә дауыл ҡуптарып, тау-таш ҡая аҡтарып, бөтән донъя шау һалып, күк-күкләп осҡинди, һыуҡы килеп ҡосҡанди, һомай һылыу алдына килеп башын алғанди.
Иярінің башына алмас қылыс тағылған, иярінің қаш алтын, югәнінің баш алтын, қолағы беді қадаған, ялын қыдай тараған, баш күнәктей танаулы, харым хақтай адаулы. Таштың бұйыр, егілтәге тұяқлы, Ялананды қара көде, ялан қызда түрділі, Ұлтырған кейбір қарсы, Қуралтау итәгінде, Ердарын бейеулерін, Тете тұрып башташылап. Көз бәбәгін сұлатыр, ауызлық сейнәп ярхудан, ауыздарын көксетір, елхә құштай елпініп, артындасаң ойнатыр, осыраған бар кішіні, хайран итеп ойлатыр, бұна шылай ат бұдыл, көз көрмәген ят бұдыл. На сцене образцовый ансамбль народного танца «Далан». Яуызға юлдаш булмағыз, кәңәшһеҙ эш қылмағыз. Барығыҙға шуны әйтәм, яҡшылыҡ
булһын атығыз, кеше булһын затығыз. Яманға юл куймағыз, яқшынан баш тартмағыз. Тау урмандар яшәрһен, мәңгі үлмәс төс алһын. Құшы хайрап мақтаһын, халқы йырлап хуплаһын. Дөньяла мәңгі қалыр іш, дөньяны матур төҙөгән, бақты мәңгі биҙәгән ул да булһа, яҡшылыҡ. Күккә лә осор яҡшылык, һыуға ла батмаҫ яҡшылык, телдән дә төшмәҫ яҡшылык. Бар эшкә баш булыр, үҙеңә лә, кешегә лә мәңге йыйыр аш булыр.
Эпос «Урал-Батыр» — это гордость и достояние нашей нации. Наши предки, передававшие из уст в уста эти сказания глубокой старины, хранили для нас бесценный дар — возможность рассказать своим детям о бескрайней красоте культурного мира башкир. Мы желаем будущим поколениям следовать мудрым заветам Урала, жить в мире и согласии, почитать старших, беречь родной край и родную речь. Йөҙәтмәһен әжәл юраусылар, без булганбыз, барбыз, буласакбыз. Үҙебеҙҙең йырыбыҙҙы йырлап, тарих арбаһында барасакбыз. Аямаган йәнен, түккән ҡанын һис бирмәгән башҡорт Уралын, ошо йырға, ошо аманатҡа тоғры улдарың бар, Уралым. Һау бул, Урал-Батыр төнө 2015. Здравствуй, ночь Урал-Батыра 2016!